Ketheka sana nkethi cherukiriro ntuku ya Alhamisi tariki 4 mweri wa Disemba mwaka eno yuturi wa 2025 wambita muthoni wa kirama nambe tukunengera ndeto cia Meru TV rukiri kendo kumenyithia rere ndirite ya gite na mbere Meru omeya Meru na kinya thiguru ne yetu yonthe ya Kenya tuthiatire kimitandao yetu yo kinyanire Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya mona kinya tuthiatire kiri pag na Signet Meru TV kirenda kugwata ndeto ina ingi nyingi na kuluki akumenya burabu uirechi gutunduka account ya Meru na kinya ome ya Meru tukiambiriria nirechirikitie utukinyara methene yetu ya ndeto akariba ntere echia karama baratumaira abarabara ya Mukuiru witaluthi bachumirite na kumeneria nene MCO wo Mugambi Mungathie bakiwa ndindi karemi ni kumba kwithira kibaretera maendeleo rabawite barabara ine itwikite mpanga kiriboneka bo muromba ethira gichumirie na kubabwithiria abarabara bagwatandite na thirikari ya Meru rungurwa mutumantu ethinkia bagitumantu monende bakiwa barabara ine itwikite mpanga kiboko kwa itakara yana niyo barabara nene ira yomba kwithira itumirwa ni arimi riboti ya mwandiki yetu wa Ndeto Adams Muturia wa Thirinja karibaba kuma Mukuiru na nturiri thirunkerete kuma giciombunge getiganisti wonde Karama ibaichumirite na kumba kwitha kimenere bonene MCO ya Karama James Mugambi Mungathia wamana gavana wa kaunti ya Meru Reverend Isaac Mutuma Ntwethingia kumania na kuthukanga kwa barabara kuma Mukuiru nterecha luthie barabara ya bakuwa nimbetete anu akaitakara ya MCO na gavana wa kaunti ya Meru kuma ndaira ko thina iturite barabara ene turira thina nginya tugika cia muntu cibitare no mwanga twenje barabara kenda tone tukienja na thita turienja na thitangi gutire ndona tractor ikia kwenje barabara nara mingo nara mero ingo yo nara mero ingo buru anto batombo tora imunu kangira mauru ko ruare ko mwekuru ututiete a na drive to ya imwathani nyangari na remero kuma area ya kuira mwire ke bindira nto bakamate mwire na turo almost 2 kilometers kenda at least bakinyira ngari itayo ya mwire ira ikimochari ruare tore kwebati kudagwe na mathiko area lakini tuomba kubuthika no nto barabara ni thukia nto bakwenja na njara obo kona baina nditangia aba kwenja njara baikora meya yapo kona yayo ndaya so gieto kwenda kuria MCO Karama James Mugambi Mungathia anto aibarete sana na bagwachia utethi kuma kiwe na county government then Karama wandi to na location ya 35 million iro ku receive kuma kena ke wandi cha wandi fund ke barabara unda ile barabara ira wacha ngiri mbeza then Karama wandi cha 17 million so ni kiuri ya konde uri atere ukethira anto aba tombo saindika bona utethi bona ntu wabere cha kwibinge betera te thirikari ukethira barabara ete bwithwa mbibinge batete gabi ke utongoria poku James na remingo kabisa baba ruwa batoro muringira thimu ati oya thimu so MCA James onto eno amwere kumama oro kuiba mbagati egora na Karama we ikiwa kyo weka endelea wika kyo lakini 2017 waitabura ke appointment ira ari kuna are mrochi detera aro mayonto murume na MCO Karama wanti auri nonto kenya police recruitment eko bwethua ke ndrene Karama wanti tokona slot muna tutangeri slot kenda yubiri yo itawa representation so James kawete ke mount yonda ti barabara ti rowe ti nini na wire kila kitu so ibon to goria Mutuma Ntwethingia na yathikire community ariwe agethana kwenda support yetu mwaka 2027 ana to ithatho etana njara kana kanini kana sare katheta thukuru kongo na nje mujina batu to mwele ngeza buru natika imwani go muntu tumuije lakini kinya babara yongo ya renjera njara wara menjera amichogia amirita lamini amichogia rengi lami agita na mbere kwa dia karibi bombete kwithira betarire mathina kathumbera bethera bakulukire kumena kuthukanga kwa barabara thina irikuo tia maiya ya tutiona tuko twetete alafu nginya tugikia muntu cibitari no tumukamatire na etanda twa muturia kana nginya muntu twatutia no tumukamatire twa muturia na itanda alafu ende thai twina mwakoro tutiete kato muturirie na ituro twa muturia ara kenda twikirio mochari kato mukamatire na ituro na etanda alafu nginya thai nginya tukiwa gucokia mwere tumuthika no tumukamatire rengi na njara tumucokie muchie ende barabara tucumaniritie twenja nginya na thitangi na chuma na ichiko na kila na MCA wangwa na ulero ibatwe ati 21st century area wetu Karama kia mweri ukamatwa na eturo MCA ringirwa thimu atoneka airo tenga mbecho yo nje no barabara nyoto metraita ekure maiya ya imagine maiya ya bokona ya ekura wai wananchi iya rere ekura nto baki ide kumarukire mwanko oro ntuko ithatu batauruka bakura maiya ya barabara ne kenda at least mweri umbo kinya mucia ukona mucia barabara inye kwina maluthe yongwe ne nji kira itore arari ko the renji mwere rengi baina MCA urari ko so ruari anto banye bya kurabiba kwira itia ara kyongwa bitomba kwirika ende turauwete kinya kwanza turatuga tuyukia kura ciembe batu embe tuga mwanga kinya barabara era
twethera embe ra tutethira no embe ri njira ya chokerara muja muji no banja ba chokerara na karama ende ba tu ka tu ra gutwe ina to atura ito ai na to atura ito tezegete ende kwanja matha taumira nwa mwanka ingweti yo kilomita gujele anusu tukamatete na miti muthia burua kariba ibombete kwithira baeto mantumwa kire MC wonje msimugambi mungathia wa mwana ngavana wa konje Meru muzuma ntwethingia togira nkuria ngavana wa Meru ukethira MC ona ateaniriria antu bana ntuba kuibateaniriwe ibuko na batani MC so ngavana mutuma ntwethingia wo karete to ngavana wa Meru eyo to menchama chiaku eyo to me CEC Holland at least ye area thigere kiro kya antu bana ntuba kunwa tafadhali ne turi njara baatu ni mpezi tete ngijenjira kana baatu the patrikari ende ntwethingia na muntu ogenje muci ibagire bara mwa bau baatu twina mvaga njana kaike tukathura kura twinacio nkiripotera Meru TV kumatia ni Betanda msimuturia wathirinja Iboya muno mwandiki etu wanthe twanda msimuturia wathirinja kumantire chetiani no ndubori boti na njira ikinyanilite tukiura gataro mwiko mwankantere cheyembe kiri mwandiki etu wanthe to murithi wa Bakari na Aturi abakumantere chio murua kanuni bonanitie kuwirwo ku nyuma ya MCO wijikene ya Josephat Mugambi kana chama nikomba kuthira gichumiria na kwambira kubabithiria barabara ntubura botumite akari babo wanende bo akumba batwire kuringa kura batona kire itaringi kenja barabara iri boti mwandiki tu wanthe to murithi wamba Akari na Aturi banture kumenyekana ya murua na iku ni ndene ya kanuni wondi baumirite na gukena na kugurwo gukwingi bagikungwira kira gitakira kinjanjira kira batona usiku manthe yombirwe kira kithiritwo gigikuthura barabara injaru kana ira twitaga dosing tulingero tukaithi na wetu ni murua na kuma barabara akurubara kuruba michobo na balie na babuantai na bandukira kuru barabara zeite murua renge akari baba ni baugite bona ndi bombite gutetheka anene kumanya na barabara iji nontu kanyumene au bararumite thina na kini na mwankabaga ikuna nontu bakwithura guti barabara irakinya murua moro tumikara gwita murua na mauro Tegorosia nayo murua maka matawane tanda ana mtu atumirwa tumikoa kiro lakini dai do bigi ana ngare ya to atulola wa atulola lakini dai no to te boa ya sai ngariyo barabara cionde cirenjirwe na barabara itana bonjorenge na daya tuthondeka bakunika no tubaba uongozi bwo ukiura mbugana to atuika rira to twete no ta ntona na to kilima to asia njira nda kurete kaza wena thina mimi nau ato amiga mata mutino na ciongo na itana na kwela thina na sana mwa bionto bradi detie bobangi baba tinyo kilo atu kinya list no te nginya ko ndavelo te nginya ndeka umwambia ki muntu aruma eta akabege eta kimongoro ashoka ko ya bikibiki enge ya kuya murua na ne Aturi betu na ko ukuma na urenge gushoka muntu etumira mbesha diringi maneli lakini ruto kuona kuma wetu kuya murua kinya diringi 20 muntu akari ya bikibiki na akomba kinya ke mutori wawe muntu omurua uro tuma barabara ite murua renge ni samani mwambi murenjire barabara murua nawe MCA wa rutero ruro kumenya chamani kana Josephat Mugambi akiaria kuiboya no ntwa akari no ntwa bongo ciana kuona ngwe ya yo bara kinyethera mutiri wa kwinjira na kamerio kana bira bionte bieku baetekithia mire kuro na nyamete kuro ni kenda bomba kuona njira nko bacokire nkatho no ntwa kwelewa maendeleo nimbi na ingwetekia njira nene ra challenges nyingi muno no ntu na muikuraki na ngikurara miraje itha na mete ndu ama no nkuiboya no ntwa bongo kuwata ne bakelewa no ntu haranjira ethera yeterete ethire munda yoyo iyuitacia getha ne ntu kira gikurimo kwikitacia ethire mete yonto yeye muntu no yeru akora mbi nyingi onto akamatangari number 2 kambu iboya onto ngwira ethera kirita watiketa wichamani yake twethera tukiwatanira cia mwanga no MCA Josephat Mugambi akiaria na kariba baiku na rikiritie kumeneria MP wa rutero rwa Kenya John Paul Mwirigi nikiria kuga maendeleo kwaga rutene ruru na kuruki kurita ngugi na njira ya kwendera wo twagarathe batutira ntwa kanuni baba retu kwenja ya tumira zaidi ya milioni 15 ndu twamwira atone murandi ywawe kuyo milioni 5 atumio twone ende
John Pote muntu ena ndonwe abarera twenjere batu twantu ba county ye yira machini ko rengi abwethe ngirinding twenja njere nderone rona na gwe yete kwenja rengi na meta bwa kichimani ende ndorio yo ninge nago mia mia nkeke ende amono uwe na arite ngwe ana ndo bukua bavu na ndo bati kuo tibu bwende Murithi wa banki reportera Meru TV ku maja mirigone ya Igembe Mawa Ibaya muno murithi wa bamwandiki wetu wanthe tukumanterechi ya Igembe akarina kinyarimi abakumanterechi yake ko ikandhiari rendene gicigo mbunge ke Igembe South Bori tubombe kwithira bakichumire na ukura mite mengiriberia na kuanda kinyamite ira ina kiguni kire mithetu na kinyamatunda yara yakomba kwithira yagitumikara bori tubameanda miurone ya ruwe riboti ya mwandiki wetu wanthe tekome wa mutia Ikundi kimwe kia kuru kikumenyo ya kiwasori kumanterezia kiego inakandhiari Igembe South ikitithetie na mbere wandibwa mite mierene ndu iniweri mienei ikari ya njiremwe kumenyera rera na kurieria ndu zionthe ziumite njambene ing'ala. Ikundi kii kiringicitwe rua kenda gitaniria ngui na many fellowship wakio isaketi bara bambire project ye na bandite mite nkuruki ngiri 3 tayari tukwenda kuendelea nio kiego ikandhiari objective eyo ni kuona ndui cia kiego inakandhiari ira karaya ciari ndui nyingi ciatetha ciana inya sana ira nendi cietete ikio ya na speed itonekeka ira kiama kia antu aru mutu wira kia twiri kia uwire ati miaka enge 10 unless something is done tibalonto na boka yukua keo igoteza kwena ntaterui na no nende tukwenda kava that ngap nigenda twetania na nara ndu cietu ciumite na ni batwirite kwena miera 15 ndene ya keo na kandhiari ira nende objective ya kiwasori ekuwa niko recover resource na water sources the 25 points ora tumenyelete ni cia thirikari chirierwe yandu mite kienyeji na tucoke twina manina mereu kabisa mwanka nara igwatanira na location irengi ni mutaratara baiyekanite norungamiri bwa kiego iti factory nara rimi Bori tue kuanda mite kiuntuire na mitunda mburene no memenyera mwanke kure bebe and environment officer kiego iti factory na on toto ya ruare one of the core values ya kiego iti factory na environmental conservation na hivyo to partner na organization ye kaigoi kenda to provide seedlings ili to wete na to makwanda na to kaendelea kwanda kenda to change environment ye no to nevokete ni mitira by predecessor ore ya kwaria uremba umauta to ne kithira community can adapt no to kuna program ya adaptation to climate change vito suffer changes in climate. So one of the mitigation measures ya climate change ni ye kwanda indigenous trees itwira kinya at the homestead level patumere improve the GCOS ile itetumira makara ya maingi river bank protection na njira kwanda miti indigenous na rando yene ya kulitamba umauta kenda itikaumie nerera. Another way to preserve that ni kuhakikisha kithira ni diversification, crop diversification, toka diversify na crops ile itekwenda ruiru rwingi na ile itekwenda dawa nyingi no tunya dawa cia environmentally unfair na itibweka cia nya poisonous ke wana ke antu no to because cancer mite ye katoe ikinyo thari tutiurite mite ye ne yo thari na ningi tokoromba kinya mite renge niyo yithara ina ye mitunda yithire kinya yo kia andwa nikenda mbi o tukimenyera mithwira no tutirimenya mutunda kwo tukaria so itokoromba kinya mite ya milukwat ikandwa ria tukwanda nikenda antu beto no bakara bwega ya kabubuteani akorubai bameneretio wandi bwametie mibau ira bakuwa imenywa rui na yingite muno mienei na nibuyo korona malindo pio mierene kwina mitingira ira andirwe iwitwa mibau the eucalyptus ire kumenyekana ndene Kenya yonthe ndene dunia it is high water consuming na ni kuthiria ndui na nione ende tukuya twinyietie turi kundika kiwasori na ito kumenya kwina government agencies ile ibati kweni force mibao kuma but mbere
to etake these agencies ito go plindi na de mibeto bara baina miunda iwatanite na ndoi bara bandite mibau ire guthiria roi to baromba kweshima barite mibau mierene na mewe to mierene to ande mite ya kienyeji ira to weta water friendly na duare batu boto kuromba kato kuromba non to thirikari sheria reo lakini thirikari nio nie ya kinyanto kanya na ibae ikanya na to weta nambere to kia pila kri a to beto kana to ribeto ate manto ya mebao kinya bongo ibonete idima kabirete bikioya nkiripotera Meru TV kumembe mbita wakome wa mutia ndiki wetu wantheto muthenya yogoro ira ituku yokungwira antu ba mawathe na au kaunti ya Meru akiathikirwo mbere kwithira kithithika kirakira tungiretwe ni murungamiri wa ikuru akaunti ni ya Meru Karambuka Ilemia na Kinyamu Elias Murega ura ni CEC wa michetho bakiarine ndiba ureti antu babe na antu ba mawathe abethere bakibamenyera boya na kuluki bati bareke akumba kwithira bakiba ithantu baba mawathe berethere bakiambukira into katumba abere bekethira bibathethe birio kinya wheelchair. Ũũ nĩ ũgwatinda ndene ya Kariene arĩa gũkaina kĩatho gĩkĩ kĩnene kĩa antu ba mawathe ĩrĩ ntuko yao kũgwiranĩrua na kũgita mantu ja manene na ja mega. Kuna awo mwire mami wetu na tuendete mukethie kaire mwire mami wetu na tuendete mukethie kaire mwire inyanga vana na tuendete nande wende n'ubunja bwendete bweze takagita karangu atanero erezi raja Meru na nikege to minkobura na mkoburomba itoro yantu beto twende kurombera ngo atanero yende kwele raja Meru nontongo atanero lero ile to kona matunda tazareko sasa na ndo atanero yaje ega to tebia kweli wakiturachokia tongeria babe tububa ile kitini bwatu ikango 2027 bwatu ikango 2027 ara bwatu ikango 2027 bwaikia Karambuka Ilemia ngo 2027 no yantometo bwaikia Karambuka Ilemia ngo yantometo makovi kwa tukwena igukungwira antu barabe na mawathe na tukubulika ni gukungwira. We are celebrating tukiuga abantu itunganene twinde. We are beautifully and wonderfully made in the image of God and in his likeness. Ko utemuntu kamau nyethera intakweri njara ka kuguru ka metho ombi na in God's likeness. So ito respectane itu antu beto dignity tubegiteo tumenya tukari omwe twinde inyonte wona nkegami kana kadi orankadi umenye pombi in the likeness of God ko itweja na heshima na tutethanirie ketha wewe na ka wheelchair gonto rete kana onenkere muturi owoku mbia ntore na kwena antu abainge muno bena mbecha kana bombo tethia njire mwe kae inge anko buromba please ketha we na motori ketha mwana watu wete school nuntu atena fees adapt ojo kienjeu no me adapti kenda nawe CC Murega akiaria no mbite kwithirwa akiaria ntoto cia ngwataniro na kwendana. Twina group nyingi sana na ndenda guthikiria atongeria barabara aza angwenda kuthiriria kenda nenkera mama safi tigeni kufanya kana kugitamire wingi kire antu ba mawathe ibeze amwe bali na sauti imwe tukwitikanĩrio so to celebrate this day tiganeni ya mirengo egukaraza atu kuringa siasa na antu ba mawathe izo ni amwe tusaidiane tukolektane tuli amwe na hala twina issues tugakosoana twi nyombe imwe tukwitikanĩrio lakini twagita mirengo iri angazozo imurengo zoao zo imurengo zozo ungi then interest cia antu ba mawathe ikathukana no tokachithikira nkurikana last year there is a couple antu bendanite bo baire bonde bena some disability
Ndawamba Christmas inya mwaka jonka mtunge Christmas ya kubakira nyombe iga 2 bedrooms na sitting room na everything. No ntu kwenda bakarabo ga inya babethero bena dignity. Na tiba wake bare baba inge barambe menyete o ndenjere o eu eguchwa antu barabo na kwenda otethio bunene. Rimwe inya yonde we nje mweriti atigania ndajukiria ndaikia kari skuru ntu i orphans na iko kamenya iranjeo ndachoka ndaikia mutanongina irindero ntu na aria mawathe ndatiga mutanongina ora mukuru na mwana uyu ungi no akaranja lakini bakiritwo nyumba na bakirwa bioro sawa sawa. Kwa hiyo no nguge neighbors tugwiri gwita twatetha area no menye iguo Kristo bura bwibama. No twendanire iu nio ripoti iria omba kwithirwo ikiuma kiri atongeria na nkuruki tukatheneria mawega ntina jangi mbita MC Mwitonga ngikuripotera kuma Central Imenti Meru TV. Zibora Kinyaka na rito rengi ZK urane MCA ndene ya mbunge ya Meru achiumirite na kure mujumbe wa ikuru akaunti ya Meru karambuka ile mama na kinyathirikari ya Meru na ikundi binge kathomba kumba kuthira bigichumire na kumenere makarika ya thirite akioneka akaunti ya Meru yegi kwinyangwa kwa kana kakali na kinyantano achiatwana twatwale ya kiadi na wetenterecha yembe ino kwina atongere banene athirikari ne endui no bombe tukithira bakire moi gukandana na mantu yari botie mwandiki tu wa Ntheto Jeff wa Gituma. Nyume maumira jana kugwatwa Kenya na kinya kwinyangwa kiwendo ntere cha igembe kaunti ya Meru kuingia na ndi Zipora Kinya na umirite na kuria mubunge wekuru karambuka iremia ngwataniro ya maendeleo ya wanawake aja kaunti ya Meru na kinya thirikari ya kaunti ya Meru rwangire rwanthuke mbithi na wamuna michetho niboritwe kwiburabura na kwambiria mitaratara kathumba ya gukaria kana gakari kaunti ici niki augite atongeria babatere gwita ngugi u kaba mami. Ofisi ya women representative wa Meru County jawe karambu kairemia ofisi yawe na mandate ya gutegera mantu chau na protect antu ba Meru against those vices. Ofisi yawe na mandate inkwenda kuiwa au magarite neke programs cha gutegera mantu ja kunyinya kaja ja kurwana mantu jo jonde ndagweta nchoke kwina ofisi ingi nkumenya nyawe na mandate kwina ofisi ya maendeleo ya wanawake ile tongeretwe ni Madam Mary Kanana Ntere kinyabo ntere bwa voice yao ukurukira mantu jo jonde ja karikite na ibo baina mandate as an office ya gu protect ana bale ekuru against violence you kana against vices you kana maovu jau ba utenderwa kwa nkoromba kinya ofisi ya maendeleo ya wanawake yumare inkwenda kuigwe nyabo bahandite their voice na kinyabo baumagare bamenye ura bomba utetheria community yetu nikenda antu betu batiga kuthina. Number 3 kwena ofisi ya Meru County Government Department ya Gender Youth and Social Protection nkobera kinyabo baina mandate ya gu protect ekuru na kinya Meru generally against violations ikuthithwa kwa antu bau bonde bakaririte ite in those offices yundagweta inkubaromba bau magare nikenda bakarita ngugira babatere kuri nkuruki mutongeria uju nonenye kurega kunganirwa kwawe ni ura rutererwa igembe rwina atongeria banene thirikarine indi akari kumantere uciigembe ni bethirite bakiona mathina nkutho na atongeria bao batithirite bakibatetera. The highest prevalence ya mantu jau ni saindi egembe na antu saindi egembe right now as we speak iba barete ikundi baina women rep baina governor baina kinya CS baina very senior government officers bara babu ikwethera bagi ukaira na karugi bakoge anawu kwina thina yu baka make sure antu betu by protected kwau inkobera batiga kumama boka ukie magoro nikenda antu betu bakaigwa value for their leadership
Bwe bwa kenda bwe kumi. No, leadership ni accountability. Leadership ni responsibility. Leadership igo protect yanto bara ukaritie. Leadership is about solving problems. Ikeja kwithwa kwi mtote komba solve problems ira antu bara karunga merite abaina cio then abui kwebera na agokia njara akauga ndikuremwa bange bagaita ngugeu. Kiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagituma. Iboga sana Jeff Wagituma. Paul kaile miane musi ni muringi biashara anterechega koromoro pa kwithira kiringa biashara chianju wakali konkuruki ya miaka 15 akiarare na metha yetu ya ndeto ukulukira mwandiki wetu wa ndeto Mutugi wa Kiambi nonete kanyaga utariria mathina nkutho na kinyama ngarate nethirite gitirima nayo kire biashara nene ni biongo bithirite abiotumethira kirumira biashara iko miaka 15. Paul Kailemia umu aritingo gebanju akali gakoromone tauni nene ya Meru na ure uritite ngugeje wankurukia miaka 15 na atarite jamoja mathina ba ukurukira kire biashara eje onde nayo ngaramia muturire itete na mbere gwitia. Since ndambiria ngugi, I've never met a challenge that I've met this year. Tethira challenge ingi kana jaja mutirite mwaka juju mabati gwitia, tuma gwitia, iveti gwitia, makasi jaitia, maito bionde biaitia. Kwa unandi batu turita ngugi na thina MP na wati ndari moka ganya kwendia na wina family. Ile ikwithiro tokona challenge jeu nandi unja thai ndi na ba skuru iba kwenda fees, iba kwenda maybe pocket money, iba kwenda kurea na biashara nacho no ithukire. Uringana na Paulo ngarama ine into bia kuritira ngugeje yao gwitia kwa maguri ja chuma ni mwecha mathina ba ukurukira rewa kiromba thirikari gutonyera kwane bakotha uthia ngarama ya biashara eji. Kwa ni kuromba ntuga godurira tutonye siasa thirikari yetu national government nitegere mu biashara o munini biashara ro takinya kiwango kira gya gwitwa millionaire uria gwitwa Madrid kethro kuwa kana magana anu akenda kinya gwitwa millionaire. Kwa ni kuromba thirikari ya Kenya nitutegere nayo norombete thia especially antu babajua kali bairitaira ngugicha njara ciao ikenda tumba kuimprove muruki ikwithiritwe kwina a lot of challenges timoko na antu iba kwenda accommodate kintu fulani na gitikoneka ikiurire wetana kethro ina ara tugira interview gitikoneka na antu ringi iba bienda ringi gukethura nario nyantu bau bakenda interview batikumiria maguri ngoromba ngiuga thirikari yetu nitutegere nigerio tethia mwananchi ujurimbi mukiria nontu biashara na chuchithirite china a lot of challenges. Ni unturi werombete mbeumbithi witonyithania na ngugi cia njara na gutiga gwetaira ngugi cia kwandikwa maobishira nikenda bagaitithia muturirene. Era mbeumbithi muntu wina kosi yewe aturairwo ibeje baria baburubu muntu akuigwa desperate kana atina ngugi ya gwita ibeje twabaitana tunontu no twitana na kurukite nyati kiniko no twikethirwo practical kuma mwanka send utima twanga theory practical uwethirwo ifiti ukagwata fiti kuthimenwe joint umoni ora yura wa wika round umoni ara kuthithagua kugwathani umoni buthithie nuo mwanka rira mwanka mtu amenye imbiongo ekwendeka. Kiripotera Meru TV kuma Gakoromone gicigo bunge kia North Mbita Mutugi wa Kiambi. Nabo kariba kuma kaunti ya Tharaka Nithi bachiumirite ntereche achukana rabelirete bakiona kanyaga kwarire burakoti achibati kumba kwithira achigita antigurune ya Kenya bakiwa nende koti chibati kumba kwithira achietengerwa kigina kiambecha kira kiachitethia kenda gutikira mantu kana mitaratara ira koti yomba kwithira igitete na mbere ne gweta na mbere ya burako bati bakiwa nende koti nekachethira achikitirwa kimanja kinini kiambecha muntu baraba gweta nende koti tibati kumba kwithira achikinenkiro mbecha inini kenda chiomba gwetithia mbere mitaratara ya kutindagara waiguna ni mwandiki wetu wa ndeto kuma ntereche ya Tharaka na ina ripoti. Tunaona mediators wamejengewa ofisi. Ningeomba kama itawezekana mediators wa pande hii koti za huku tukitaja Embu, Runyenjes, Chuka, Meru,
Nanyuki niliona wako na kaofisi mzuri, lakini ukikuja kama koti zetu hapa inakuwa ni ngumu sana kufanya kesi ya mediation, kwa sababu unakuta tu tables ni zile na wewe ni kama unakaa pale kama judge na unatakiwa ukae round na wale ambao wako na shida. Kwa hivyo tunakuwa na shida sana hata kusukuma hizo benches shishikane ndio tufikianie na wananchi. Wakili akitaka kufanya filing anaweza fanya akiwa kwa ofisi yake, lakini mimi mtu wa kawaida kutafanyika nini? Hata mimi nikiandika barua yangu nikiwa Marimanti niweze kufanya filing, na nataka kuifanya filing Chuka. Koti zozote ambazo tunajenga na zile ambazo tuna mkandarasi, kwa mfano ile ya Meru, tumeweka ofisi za mediator na pia arbitrator na pia wale ambao wanataka kufanya alternative justice system. Kuna room fulani tumewekea. Kwa hivyo kwenda mbele tumetatua hiyo shida. Shida tunayo ni pale ambapo kuna koti ambayo ilikuwa hapo kutoka kitambo, kama mfano hii ya Chuka, ni ngumu kidogo. Kama kuna watu ambao tuko na imani na wao ni judiciary, na tunajua judiciary inatakiwa iwe na pesa mingi. Wakati inakuwa tuna claim na tunaambiwa hakuna pesa, tunashangaa. Judiciary ndio pesa, judiciary ndio Kenya. Without judiciary hakuna kitu inaweza endelea. Tunashangaa, unakuta departments zingine zinaendelea, lakini ikifika judiciary ni shida tupu. Kwa nini judiciary imekuwa kama maskini? Tunashangaa. Kama itawezekana, nimesikia ukiongelelea 1 billion. Tunauliza hii 1 billion, kama nimesikia vizuri, hii 1 billion mliangalia vizuri mkaelewa ya kwamba kwanza mnao madeni. Hii madeni mutaclear before mbudget hii 1 billion, because according to me, mimi naona kama hiyo pesa ni kidogo, kwa sababu judiciary itakiwa ikae maskini. Kama kunaye mtu tunajua analipwa vizuri na akona pesa vizuri ni judge. Ikundi kia ekuru kumantere tia koromoni bachumirite na kumeneria ne kuongeleka kwa kuwato kana kuthukangua kwa na bari na nyuma ya video kuba kwithira chigete na mbere kana chitamba mitandaoni ya ukinyanirie chikionania aborane ndege kundi kia ntwarume barobere kwithira bakiwata mwari umwe na bethira bakimugwata Kenya na kinyan muthako mukuba kwithira kiwata na utira kuba kwithira kulukiro gutanwa ria yelintere cha yembe nende bakiari bamenerete ngavana mutumantu ethinge bakiwa ni kanende akoneka yaka akarinde kana atingu ya kumba kwithira akiruta nende no ntwate kumba kwithira akithiatira makarika yana wona iba ubongo bakumba kwithira bagitite makarika yana mbere na utira nende kaunti ya Meru ikumba kwithira kithiria makarika ya riboti mwandiki yetu Wandete Mwendo Olaibuni. Ikundi kia ekuru kuma Gakoro munene gichumirite na kumeneria bonene mawagage yokaria yara yetete na mbere mirio jembe ara kwaruarua mwari umwe kuwatwa Kenya ni antu arume kathombo wa mananto murume omo kinyerua kulukira rutano ria yele untu bakua manto yaya thithacwa ni mbiti cia kithako amwe na kuwa ni waginthoni bonene batwe itwithikirite muno tuona mitandao ni ora mbica ikwendeshwa mitandao ya mwari wa muntu arepi igembe agwatiri nthaka igembe ria mutumanto ithinkio ri igembe riri no rori na njobi cikurana bantu igembe riri to ithinkio no rori utanana bantu maita jairi na munyanya thatu igembe riri no rori gutanana bari ati kweli ko tuko ndironere TV-ini kweli ati ugwe ka mutane agutano kairi tugatiga katugakurukagiana tugacokotanirwo kairi imbi igatuma mwana uthiritie igita na igita uterete ngina ngugi na acoka aumagaru ategeri imbi igatuma acokotano kairi kanta kagwakarire atia ka igembe kari atia kaburuburu utinya MCA uriku utinya uriku nyino mwana ore akamatete mwana ore mieri 9 eta maternity aewa mwana noruru acoka arera mwana ore owe kana gakari kathongi kakinya gukinya ntujara kari arafu arume bagwate kana jango kwe kuthinjo
ekuru ba Meru ndauga mbuke bwinde inabure bumire kwena right emwana omwari kulukine baukirerete ngavana uri kwa Meru mutumanto ethingia bakiwa na tayaniritie embe kure kuntu kura umite bakiringanithia na Biblia bure kuambiriria Jerusalem wetete Bethlehem na batere kwagirithio karie embe mbere oni ande igwenda rera methodi kurira ii ndikuona mbica iwe mwana utona mwana ate akindi ni arume komba kindete mwana omwake kindero antu bandu itonto ethingia kethira buruwe munena chiete no chieta ngavana njo omenye manto ya okare akomenya batio tokauma to community yekoro tuthiuronke kouna na mathege twethingia tutie toroko ita twako ita nyanto tekinyi ito kethira no kwenda bwa thingata manto ya kana kau no nto ya imateso mwana ateso au toro atekoro bato na bomondo temwe koro tutura method imbicira tone ndoku kaindi ntoithingi ote kuga no kethira goti ukinyare utetumane kethira korekererie buru manto jonte ja thuko ure niki nonto nteto iwo ri sigwo gasigwa ate ugwo ati mwana kweli ntoithingia uteciere kweli ntoithingia imbie tomi ugwende kuria atire ainyote ciere ndere kyao kya mwana gitio Biblia yugete amberia Jerusalem wetete Bethlehem Jerusalem ejeku nio kwena raping nio kwena onyui bonsobise ibango anto bagokua nio kwena twana turari na mauki thumba tukaciara twana batethireti nya skuru nio kwena anto bakwagira twana antoni baketa kumama na twana na goni kanda uganda aina ande nororo na ogwe na bwena women lep ta ogwe kairemia Ripotera Meru TV kumaga koromone mbeta wa mwende wala iboni Thamona ndeka 36 twaikira riboti cia ndeto cia Meru TV rukirukete kore nontu ankethira ngichukira na mibango ingi kathumba kenda utira nukuthoma nukumenya na kulukino weta na mbere kinya kwiruro mibango ira tumbethu kwithira tukubanganiria au kiri Meru TV. Merry Christmas wambita muthoni wa kiramana.